Kejingsan dora kejat benrio banlong kejat benrio ko bekerpang kadai keriti dustur jong khasi kasyat kadai kesilang mat jong kejat benrio bat kalong kemudian kamban penek pensa eka tarangi kwa ban nek kejenong kerpang jong kejat benrio haganiam khasi kibun jingle aniam naduk balakha hadu kesni bubrio ulet no nak sla perthai kini kipelong kerpang ya kejat benrio khasi bala redu no kini baro khasi umnong syu bekerpang namar keriti dustur bat kaniam kaya rengkat-rengkat Kania kalong ko kubor jong kinong yalam ka sengkasi sengkame hagasni bakut no jong kasyat suk mensiam kesenam arhajar arpusan. Haganyo teruyayong arhajar arpusan ke sengkasi sengkame kalpun kutno kasyat suk mensiam jong kesenam arhajar arpusan kabla pemlong halumpung waking hajayau hagajinan rengkat menteri rang bak kejelau Konrad Kongkal Sangma ke menteri sorkar Dr. Amrin Lengdo Menteri Sorkar Ubak Pol Lengdo UMP nak Shillong Sit Dr. Ricky AJ Singkon CEM kaki HADC Ubak Syambor Lang Remja KMLA ke Bekentur Ubak Adelbert Nongrum Ubak Ardan Mela Besayumot KMDC Bat Kiwi-Kiwi Mentah kesenam Gidong Syat Kibawan Malaysian Bentah Haga Syat Suk Mensiam Kidan Ciajar Sanspa Kan Nyungut Bekentup Ya Hendro Spa Prapu Nyungut Kikentai Bat Praspa Lai Pengut Kishinran Apa patai halor kene kejing syat Vice President Keseng Khasi Sengkeme Urang ba PD Nongrum Ule itu banyak kesyat suk mensiam kede kejing syat Kebeju penong sisien cisnem Kepala penbet da Keseng Khasi Sengkeme Kepala sedang nak kesenam syajar kendai sepakat wei Pada kesenam syajar kendai sepakat ar Lajar kerteng yaka da kesyat suk mensiam Bat mentah keladap sispa kat sau senam Bat kede kesyat aingu aidam Ya ublai try nong bu nong tau Ubala ker lada Ubala kerku kerdo ya kejat benderio nyutrat Ule tu uru bagi noi shimbentah kini kasyat suk mensiam kidi benlong ki badang bat dang so hala kenyam tenrai namar naduk kesni bapun kiau ke kesing kajudan kajing le anyam ke ban panjing bet nublai trai kan rat pun syak ban telong ya kini kasyat kumjo andala poi akini kelumpung ru la sedang da kajing le anyam Vice President Keseng Khasi Sengme orang ba DL Nongbri Ule tu benaduk basedang ya kasyat haduk mentah kamjudan kajing kala namar kasyat suk mensiam kedon hinyo teli disket jong kesur kejing tem kaksing katang muri kat bahagi bai pak kejing laniam kum kepomblang kidon arhunyo skip Dr. Herina Dr. Ibadai ni kedua jong Keseng Khasi ibadai ru Vice Principal jong Keseng Khasi College iloong balada kuwa ban em gejat benriau iban pede megalariti bat ban em clarity don kam meganyam namar klem kanyam kine baro kindu kindamno Kejingwan Malaysia Bentah kena kelumpung kamdai benlong da kejing diau da kejing kemen ban penpau ya kejing sungu yau nong bu nong tau Kani kadai kejing sisya habangi kwa menta haban pen em ni kajak indri kalariti kadai bakan em bakan yang kata kalariti idon kam ya kan yang kalem kan yang ini blokai kindo kindam lo lesi kumbalong hakani kejuk hakani kepor ke bamta kumbalabu jikli de be itai samlam tan kata kejing bu jingkili kata kejing ni i hakani kepor kejuk menta kilanang mi kibai ru kiba pensya ya kan ni kar kom sya kom basya mangi kita si kata kasya suk mensi ki haba kishim ya kan ni la long no kishim ya kejing mut jong kasya ka kateng jong kasya sya suk mensi kishim ya ka la dang ong hakak ti long we tang ya ka literal meaning dance with a happy heart ho ya kata mangiru habangi wan meta hakani kelumpung sya la kalong kinok sya kan thai la kalong kinong syak sin rang ru kunju mo giwan hangi ban aingo yu blai try kan rat nong bu nong thau kajing syak kajing kajing wan hangi ka de ban long da ka om da kajing diau ka de ban long da kajing men da kajing sungha ba ngin ban pa kajing sungu yu nong bu nong thau
ba ulah kerku kedo yang kat ni kumbang ilong nadu kipor ke beladap pat nang ni ngi kerpat bangin yo ke kerku kedo lah ki minit lah ki second ki minit kita yo ki benai isnam ban ban ko kumjo kon ra on om it no engi bun thia sei pat banang kiu ke jai bun riu jengi ha ki lem pa nang ta susu haba ila kren mene bong ke jia so pat kanyam om de tang on nangilong wan long bri man bri sini slap thai bang don ke jia so pat kanyam na do ba iklung yim pat tiep ka kemi ke bapli kampat wan uta 4 de uta unai kendai unai siko mu ong no kat ban kha ban kemi i sini slap thai na do ke kok sia ke kok pa na do ke kepok jong ke kemi na do nang ta kalau don dekat pat kata kanyam ila kren ban pencai kata ketap kepo mono bamwa ban kasuk khasani ikon na do kata lale kata kanyam ba ka kami banda kasuk khasani ikon banda san dur ho ukun rat ha kok siar kok par ka jongkam mo banda biang ikbon ikman ikti ikijam bat ban kasuk khasai on dalam isla patai nangta idon kat kum kilo kat kasong kat kum kilong yeng don tang simi don hadin lai si don hadin sitio kipet ikijing di kelung kaya kejia katho bai kata kalong akan em nangta andalasan dalarang ba kembloong kadon kata ka poi kha poi man ba kata kan em kata ka sut ke short poi kha poi man bat andala klat menta bagi wan da ko hukum lei bat ni lek tu da ko hukum lei ha kata ka singi ko bakum kata bat ko de ka mais ending angta kadon kan em di hendiat bansyai bhai kani namar ki babun ki belakren ki boong bakani kamdei kata ka syaniam kani kadi ke syaniam kasok ne kasok na kadiam ki menor mendai namangila kren mentan ya kata ka kajing pendap ya kaniam perkom hakabe dei bat kini kiba lakhla no nak slip slapat thai bat kata kadi ki kata ka pur ke siang landi kata ka tep mo ba kani kasok na ta tikani ka sya tambah kata kapur kalong tangki aliang kurki aliang ha ki badan ke ji dei bat ka tu ka yin mo ka tu ka thap mo ba badan je dei tu ka yin ban nak aliang ki ken thai na du menor hi dei tang ki sot ti ba ka pa ki senrang ko melong irang ba mene madu ki kena nadu ki samla hadu ki rang ba la long kita ki kum kita ki bla don ku ti henry ki ken thai tang ki sot ti ba leng ba kani ka sha kom melong mene kani ka di ka silang mat jong khari ba ka chai tang ri lingba kitu ki jiking ki jingteng ki jingsien mo la ka long ha ka long shat kan thai la ka long ha unong shat sindang hang to hi la sain la tia ya ki ki be dei bat ka dei ti dadang sim ha ka kantin ka bakia la ni ka banya su thu pai ba ka kamram la ka long yiking thai rukum jo la ki sindang jo hang to la sai la tia bat halor kata ka deiti jong ki kan thai bat halor kata ka deiti jong ki senrang ka bala pengam penkit ha kitu ki mariam sha mo hang tu hi la sakhi ya ka kor ke burom jong ibu kasih Iki parkur ki parkha parlok parjor keseng kasih kme kai ku play seng ke shot supman sem jong wo araja arsan kai ku play pi baro friends brothers and sisters seng kasih kme
wishes you all a very happy Shad Suk Museum 2025. Indigenous Cultural Center. Approximately about 15 crores has been sanctioned for it, and by next month we should be laying the foundation. We thought we'll lay this month itself, but as we all know that April is not a very auspicious month, and so we'll be doing it in the month of May. But we're very happy. It's been a long pending demand from our community of the Singasi to have this cultural center, and I'm happy that finally we're able to do this. And it's not just here; for many other communities, we are supporting and putting up different cultural centers, from larger ones to even a small centers. Like recently, I was in Karbi area, and there also I have announced 50 lakhs for their cultural center. I have given the Rava community also, the Koch Hajong community. So different communities that are there which are working towards preserving their culture. The government is more than happy to support and work with them in their endeavor to preserve the culture of the people of Basket. Present building will be renovated. No, this is a new project altogether. There may be some parts of renovation also, but this is a new project altogether. We want it to be very interactive. We want it to be very technology based. So I hope that it will become a good project. But at the same time, I have my personal opinion is that even this field, the wedding field, has to be also renovated. I feel that this has got its own significance, and a lot of tourists are coming here. So therefore, the sitting areas can be easily expanded, and more space will be created for the people who are participating in the dance. And so this is again something that I'm very keen to work on, and I will be speaking to the members in the organizing committee to help us and work together so that we can improve the overall infrastructure here in this wedding field also. Thank you.